رادیوی دنجی گله. گفتگۆی ڕووداوەکان، ڕوودا و پێشهاتەکان گفتگۆ دەکات. گفتگۆی ڕووداوەکان بەرنامەیەکی سیاسیە هەموو ڕۆژانی چوارشەممە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ پێشکەش دەکرێت. گفتگۆی ڕووداوەکان هەفتانە لەسەر ڕوودا و پێشهاتەکان گفتگۆ دەکات. سلااوتان لێبێت ئەم کاتتان باش بەڕێزان خۆشاتنەوە بۆ بەرنمەیەکی نوێی گفتگۆی ڕووداوەکان بە یارمەتی هاوکارانم بەرنمەیەکی نوێی گفتگۆی ڕووداوەکانتان پێشکەش دەکەین لەگەڵمان بن. بەڕێزان ئەمڕۆ تەوەری دۆخی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا تاوتوێ دەکەین لەگەڵ ڕۆژنامەوان لە حەسەکە سلەیمان تەویل لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵمان دەبێ، هەروەها لە ئەستودیۆ میوانێکمان هەیە بەڕێز زەردەشت عەلی لەگەڵمان دەبێت. دوا بەدوای ڕووخانی لە ناکاوی بەشار ئەسەد جوموجۆڵە سیاسیەکان بۆ پێکهێنانی دەوڵەت لەلایەن گروپەکانی سەربە ئەلقاعیدە پەریان سەند و هەر ئەو جۆری کە ئاگادارن حکوومەتێکی کاتی بە سەرۆکایەتی محەممەد شەیبانی تا مانگی ئەپریل دامەزراوە. لەلایەکی تریشەوە جۆلانی سەرۆکی پێشووی هەیەتە تەحریرە شام وەک کەسی سێبەر ئەم وڵاتە بەڕێوە دەبات. بەڵام هاوکات لەگەڵ ئەمانەشەوە بڕیار وایە لە ماوەیەکی زەمەنی نێوان 3 تا 4 ساڵ هەڵبژاردن لە سووریا بەڕێوە ببرێ. هاوکات لەگەڵ ئەم کەشە ناوخۆیانە وڵاتانی دراوسێ سووریا وەک تورکیا وڵاتانی عەرەبیش بۆ نەهێشتنی کاریگەری ئێران لەسەر ڕەوتی سیاسی سووریا کەوتونەتە جوڵە و بەم شێوازەوە کایەکی ئیقلیمیش نەک بۆ داهاتووی سووریا بەڵکو ناوچەکەش دەستی پێ کردووە. هێرشە داگیرکاریەکانی چەتەکانی سەربا تورکیا بە پاڵپشتی ڕاستە و خۆی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوا بەردەوامە و لە ئێستادا بەنداوی تەشینگ وەک سەرچاوی ئاو لە سووریا کراوەتە ئامانجی سوپای تورک و چەتەکانی. هاوکات لەگەڵ ئەم ڕووداوانەدا دەبینرێت لە کاتێکدا ئەحمەد شەرع یان جۆلانی پێشوو لە ناولیستی تێرۆری ئەوروپا و ئەمریکادایە ئەم وڵاتانە کەم و زۆر پەیوەندیان لەگەڵ داناوە و خەریکن شەرعیەت بەم گروپەی سەربا تورکیا دەبەخشن و هاوکات کوردەکان کە بە ساڵانێکی زۆرە لە دژی ئەم گروپانە تێدەکۆشن هێشتا لە ئاستی جیهانی تووشی ئاستەنگی دەبنەوە. سەرەڕای ئەوەی هەندێک ئاماژەی دیکەش بۆ پاڵپشتی لا ڕۆژاوە و دۆزی کورد لە سووریا بوونیان هەیە، بەڵام پرسیارە سەرەکیەکان هەر لە جێگەی خۆیاندان کە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی تا چ ڕادەیەک ئامادەیە پشتگیری لا گروپە چەتەکانی پەیوەندیدار بە تورکیا بکات، بەڵام هەوڵش بدات بەڵانسێک لە نێوان ئیدارەی خۆسەری و حکوومەتی کاتی دیماژ قڕا بگرێت. پرسیاری دیکەش لە ئارادان ئایا دۆخی عێراقی ساڵی دوای 2003 لا سووریا دووپات دەبێتەوە یان نا؟ باسێکە جێگای مشتومڕی شرۆڤەکارانی سیاسیە. بۆ ئەم مەبەستە و ئاوردانەوەیەکی قوڵتر ئەمڕۆ میوانداری بەڕێز زەردەشت عەلی دەکەین و ئەگەرە سیاسیەکان بۆ داهاتووی ڕۆژاوا و سووریا تاوتوێ دەکەین. لە دەستپێک دەچینە لای هاوکارمان ڕۆژنامەنووس سلێمان تەویل لە ڕۆژاوا. دەم باش سەرچاوە بەخێر بێ بەڕێز سلێمان. بله ji bo rewşa giştî ya Sûriye û ya Bakur û Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê gelek rewş hatiye guhertin piştî rûxandina rejîma Besê aloziyek ketiye Sûriye bi temamî hatina grûbên em bêjin hinek grûbên ku weke İslamiyê Muteşeddid tê naskirin hatine li Şamê gelek lawazî li wê derê heye her rojana kuştin û pevçûn û guhertin li wê derê tê kirin. Ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriye jî bi rastî hîna metirsî li wê derê heye ji ber ku heta anha rewşa Sûriye bi temamî nehatî naskirin êrişên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye tê kirin li aliyê Kobanê li bajarê Kobanê li em bêjin li kantona Cezîrê li gundewarê Minbicê û li bendava Tişrînê û Cisrê Qereqozaqê rojane êriş tê çêkirin. Ew êriş ji aliyê devleta Tirk ya dagirker û çeteyên wê tê kirin. Zêdetirî 30 rojî em bêjin mehekê
هایوکی ایریش به سکن و هدان لسر وان عنی شرط چکرن دولت ترک همه چته خو کمکریه لوی دره دخوازه ایریش باجار کوبانه بکه و بندابا تشرینی بکه و لالیه که دجی جسری قراقوزات دخوازه او دبرانا داگر کر بکر لالیه که ده برسفداین اکج آلیه شربانین قصده ده داین شکناندن اکج و پیلانانا رتید کرن مگود زیده تری 30 روژی گو دولت ترک همه جورین سلاح خوی همه طیاره خوی شر طیاره خوی به پیلوت بکار آنینش بو ارمان جاوی گو درباس بونا خاکا ولا باکرو روجلات سوریه لی حتی واکیلیانا نکانی بون گابه که پیش دورن جبرگو لوی داره شر گل شورشگری لهم بری با پیلان دولتا ترک دی کرن لالیه که دنجی شربان قصده برسفداین دولتا ترک داگر کرو چته و تی داین شبادنی گل که ایریش سر بندابا تشرینی هبو جو زیادتری امبیجن چقاس ایریش دجوار دربون برسفداین جی خورتر بود دو شبادنی قصده شربان قصده 19 چته دولتا ترک گشتن گلک 19 چالاکیه تایبت پیک آنین لالیه که تجی گلک ام مرزمین شر روخاندن لوی آلیل یعنی شریا بندابا تشنین دولت ترک دخوازه دوی وقت زخته لسر شروانی قصده بکر اما بندابا تشنین بخود خود در دورا بندابا تشنین دخه اوجی مترسیق فرمزن هیگو بنداب خراب بیانجی زرار بدیه گو آوال پشتویجی قال لك تعديل باجار وباجارو كي بشتي بندابا تشريني ببلورا خلتين باكورو روجلات سوريا زيادة تري حفت روجا نوبة لبندابا تشريني دقري دست بيكي اي كانتونا جزيرة چون سي روجا لبندابي مان دست بري وي كوباني چون سي روجا مان بشتي وي اي كانتونا جزيرة چون آنها جي ام بين نوبا خلتين رقاية تبقى دير زوري اي بيكاتية عرب وكرد الويدري دمينن الويدري مورالة که دیتینن لوی دری برسده که ددن دولت ترکیه داگر کر و چتین و پشگرتیا شربان قصده لوی دری دکن مورال شربان قصده لوی دری هزار ام بیجن گلتی بلندش برگو حتی به کیلیانا وقت مگوت زیاده تری مهکی بکارانینا همه جوری سلاحا دولت ترک نکانی بو گابه که او چته خو پیش دوره برخدانی پرمزن العالیه که ده پشگرتیا که جگل باکور روجلات سوریه روجابای کردستان شربانی قصد رهایی گوش بو پیلان دولت ترک بسر نکم براستی جی وقت مگو دسپیکا گوت ناخوده یعنی آلوزیه که سوریه تر درباز دبه جبرگو حکومت رژیمی پشتی هات هلوشاندن کس نزان روشا سوریه بربی کده دکته دولت ترکیه داگر کردی اب دماهانی خوره فرسان دگره جبو زیده تر خاکا باکر روجلات سوریه جی داگر کر بکه بکار آنینا چتین و خو چتین گو گلک جوان بره چتین داعش بون گلک وان تروریستن وان بکارتینو ایریشی باکرو روجلات سوریه دکه باکرو روجلات سوریه گو رببریا خسر و هزم قصده لدمینه دخوازه خاکا سوریه داگر کر بکه لی حتی نوها تو پیلان وان بسر نکتی تو گاف جی نکانی بو پیش دوره یعنی سی روج ام بیجن مهک دولتا زیده تری مهک دولتا ترک همه سلاح خوب کار آنین خواستن پیش دور لاله که دیجی ام بیجن کانتونا جزیره ام بیجن باجار قامشلو حسه که گندهواری وان روزانه دولت ترک گو ایریش خوب به تانگا لسر گندهوار دکن ام بیجن گندهوار باجار حسه که گو باکوری باجار حسه که وک باجار کلکمر و زرگانی روزانه دولت ترک ایریشین به توپا ایریشین و گندانا دکن اوجی گو د پیلانوی دی گو مترسی کی تخنابا گلی وی هریمه مترسی کی تخنابا شربانی وی هریمه لی او پیلانوی جی براستی جی سرناکه چو خاصی دولت ترک دو خوازه به توپ و تانک و
بلافرین بمرو ایریشی با هریمانا دکه لی زیادتر گل شورشگری پیش دکه و او پلان دولت ترک دشتینه ام بیجن یعنی گلک یعنی ام بیجن برخدانیه گلکی مزن لوی دری روجاوای کردستان تکرین جبرگو دنیا همه برچاوی دنیا همه دولت ترک یاداگر کر ایریش دکه لوی دری هاو برسف داین جالی شربانی قصده و پیشگرتیه کش گل باکور و روجلات سوریه و روجاوای کردستان جوا شربانانا ریج بو پلان دولت ترک یاداگر کر بسر نکبه و نکانه به ایریشی خواه بردوام بکی یانجی زیده ترین آخا سوریه داگر کر بکی براستی جی رژیم بعثه گو عمری زیده تری 54 سال بو نکانی بو 48 ساعتا لبر و گروبانا بسکنه هات هلوشاندن لزیده تری مهک قصده و شربانی قصده و ام بیجن گله گو قصده بسکنه او پلان شکناند و نهشتن اب گروبانا بربی خاکە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە دەوەرە. بەڕێز سلەیمان پرسیارێکی دیکە هەیە هێرشەکان تەنانەت لە لایەن دەوڵەتی تورکەوە نیە ئەو کەمێک پێش ئێستا لە ڕاگەیاندراوەکان بڵاو کرایەوە کە هەیئەتە تەحریری شام لە دیمەشق هێرشی کردووەتە سەر گەڕەکێکی کوردی کە ئەو گەڕەکە دانیشتوانی بە تەواوی کوردن و هیچ زانیاریەکتان سەبارەت بەو هێرشەی تەحریری شام هەیە لەسەر گەڕەکێکی کوردی دیمەشق؟ راستي نهات فهم كرن برس نهات فهم كرن دنجي قالكي نزمه نهات فهم كرن هيئة تحرير الشام هي رشي كردوتا سر قراكيكي بناوي الزوراوا لناوي بلا لناوندي دمشق قراكيكي كابتواوتي كردنشين تا استا هي رشي كردو تا استا زانياريكتان لباري او هي رشي دمشق هيا كلا سر قراكي كردان كراوا ما بس هيرشا كانت انا عدد لان دولتي تركونيه او حتى الشيء هيرشي كردوتا سر بله حتی شی گو پشتی هات الشامه پشتی روخاندنا رژیم بعثی براستیش دیالوگ دو ارتاری و بریا خسر و حتی شی ده هیج بو پیش روجا سوریه گلک گافتی آبتن جوی عالی ده لی هنک عالیش نخوازن او دیالوگ بگی سری جوان دولت ترکیه داگر کره گو نخوازه مافی کردایی لسوریه بگی سری گلک پلان قریش دلیزیج بو کرد و ریبریا خسر یا باکور و روجلات سوریه و روجابای کردستانی او حتی شی بگیم یعنی ام بیجن انجام که دیالوگ گود اورتاوان ده چه ده براستی جی گلک هدیتن دورتا قصده ام بیجن یان ریبریا خسر و حتی شی ده شامه ده تکرن و انجام وانجی گلکی باش بون یعنی گوری نرخاندنا هاتا کرن و گوری گو چافکانی و چابدریا گوتن گو یعنی پیشکتن دنا با دیالوگ و هفدیتنی هاتا چه کرن و یک جوان گو امبیجن باش بون اورتا ریبریا خسر و حتی شده تکرین روزا دو امبیجن اوفیسا مسده لشامه هاتا بکرین و اوجی گاوه که پر باشو پیروز گو گله کرد و گله باکور و روجلات سوریه افگاوه دبینه پر باشه گو دماغ هگر تشتکی ولو چه دبی گاوه پر باشه ارتا ریبریا خسر و حتی شده یا شامه اتیابه تل اوجی هیویا گلن سوریه گو سوریه که ننابندی ام بیجن ديمقراطي همه سوري جي خوتي ده بگرن و جنابوان ده جي خلقين باكور و روجلات سوريا كرد و عرب و سريان آسوري ارمان چان گو ایل ویدری جيانا خودکن بهبره هبش لویدری بخوزن بگین انجام که گو سوریا کنه نابندی وره آواکنن سوریا که گو مافی همه کسی ده وره چکرن و جبور رش نفیسا گو ورداین وقت دستور سوریه ده دبیگ همه سوری تیده حاضر ببین شخو دم نزیک ده گو اوه کم جبینه که پرمزین گو همه سوری تیده حاضر ببین کم جبین جی تی حاضر کرن زور سپاس روزنامه‌وان سليمان طويل لا حسك لقلمان بوي لا برنامج كان داهاتو بولتانا كان دي كابي وندي لقل دكرين سباس بوزانياري كانت سباسش بوش برزان لاستوديو برز زردش علي من لقلدايا بخير بي برز زردش زور سپاس اورمانيو
وەک یەکەم پرسیار ڕوخانی دەسەڵاتی بەعس زۆر لە ناکاو ڕوویدا بەڵام ئەو پرسیارە هێشتا لە ئارادایە کە چۆن یەکجێ گروپی هەتەشەیان هەیئەتی تەحریر الشام لە ناکاو هاتە سەر دەسەڵات بە ڕای ئێوە وڵاتانی دەرەوە لە پشتی ئەم کارەدا بوون ئایا؟ بێگومان ئەv مجار پڕ هاتە ئاخافتن هیچ تێ هاتن ناوە ڕایە گشتیا جارێتە دەما لە عراقی مووسڵ ژالی داعشێ بە هاتە ئیشکالکردن هاتە داگیرکردن دیمەنێک دەرکەتە بە حاڵی داگیرکردنا شامی jî rewşa îro da dişibên newê yanî birastî tiştekî pir sosret e paşê hin agahî derketine derve gotin ki 35,000 leşkerê Şamê di Helebê de bû çeqê vana evêrîş pêkir fakat 305 endamê heteşê 35,000 asker ji Helebê derxistin ev tiştekî ne normal e halîle yani hin şirove û nirxandinê cuda jî derketin gotin ku ev di beramberî hevpeymanekê de pêk hatiya ev jî ne şiroveke ku mirebba dûrî çava bigiriya yani li gel hewqa hêza Îranê hêza Rûsyayê ku em bêjin 305 400 endamê heyet Tehrîr Şam ku karibin Sûriyayê dagir bikin tiştekî ne rasyonel ku meriv fam bike ya halî li pişt vê meselê pir bûyerê cuda hena dibên beramberî ev peymanekê de hatiye kirin heta dibên agaya Sûriyê ji vê ne hebû yani ev ne bi operasyoneke ku heteşê daye destpêkirin Sûrî nehatiye dagirkirin rewşeke cuda holê de heye ev hêtê nîqaş kirin fakat vê em karin bêjin ki ev ne tiştekî normal e hêzên navnetewî pişta vê operasyonê hebûn pişta vê dagirkiriya hêza heteşê ku li hember Sûrî pêk anî hebû ne bi tenê serê xwe ne bi tena xwe bi tena hêza xwe neketiye Sûrî nestandiya îca encama wê çi bin demê pêş da bihtir merevkarî bibînî ama tiştê ku merev kurtasî bêje ki ev ne tiştekî normal e û hêz mutlaqal pê heteşê hebûn ku karî bû bikeve Şamê dagir bike yanî تا ئێستا ئەم گروپی هەتەشەیان هەروە هەیەتە تەحریر الشام هەوڵی داوە ئیسلامێکی نەرمونیان نیشان بدا پێتان وایە لە سووریایەکی فرە ڕەنگ و ئاین و نەتەوە ئیسلامی ڕادیکاڵەکان بتوانن سەرکەوتوو بن yani rewşa Sûrî sosyolojiya Sûrî li gora wê pir taybet e li Sûrî tenê Ereb ne nînin tenê Misilman jî nînin netewê cuda hena mezhebê cuda hena dîn olê cuda hena halîle heteşe vê fikriyata radîkal vê fikriyata îslamîst ku rawê bêje ez ê li Sûrî seranserî Sûrî li her deverê Sûrî hukmê şerîatê li darxim ez ê li vir hukmê xwe pêk bînim ev ne tiştekî mumkin e ku pêk werî berê her tiştî ji aliyekî ve li aliyekî Durzî hene li aliyekî Xristiyan hene li aliyekî Asûr hene li aliyekî Kurd hene heta hêza herî mezin îro Kurdin li aliyê de Elewî hene ku serweriya heteşê qebûl nakirin nava axa Sûrî da yani li gel ve hemûya li gel ve hemû nerîn ol felsefe û mezhebê cuda ku heteşe rawê bêje îllayê ez ê li gora felsefeya ku ez pê bawerim li gora tiştê ku min pêş dîtiya ki destpêkê da hin tiştûro gotin got ku me li Idlibê rêveberiyek xistiya azbûnê da me pêk aniya nava demê de mêvêna Sûrî hemûyî belav bikin fakat nava demê de me dît ki êdî zêde behsa vê nakê ji ber ku nikarê bike yani hukmê şerîatê li ser coğrafyayeke weke Sûrî sosyolojiyeke weke gelê sosyolojiya Sûrî nemumkin gu ev pêk werê halîle çi dibe bere bibe neticede insan cuda difikirin insan fikrê wa cuda ye mezhebê wa cuda ne dînê wa cuda ne kes nikarê dînê xwe an jî nerîna xwe li ser insana cuda bisepîne dema ku vê bike ev ê bê sebebê hin tiştê encamê giran dolayısıyla şu kuvveti binere işi heteşê heke bi vê nerîna xwe dom bike di nava Sûriyê de rewş wê berbaşê ve neçe yanî rast e
یەکی لە کێشەکانی داهاتوو لەگەڵ حکوومەتی کاتی لا سووریا پەرژاندنی مافەکانی کورد و ئاسووری و سریانی و کریستانەکانە، بەڵام جۆلانی تا ئێستا ئیدارەی خۆسەری ڕۆژاوای قبول نەکردووە و دانی پێدا نەناوە. بەڕای ئێوە پەیوەندەکانی نێوان ئیدارەی ڕۆژاوا و جۆلانی لە چه ئاستێکدان چۆنی دەبینن چۆنیش یعنی دەستپێکێدا جۆلانی نزیکایە کەبوون و پر نۆبراغان پر قەبە نیشان نەداوە. يعني أخفتني كوكرن قالا كردا كر قالا موافق كردا كر قالا براتيا كردا وعربا كر براسي دي بخوازي أمن همبر في قوتين نا غريبن التركي أبناء بالصالة الهمبر بيقانين يعني دنايمة كردا الهمبر في نايا فقط يعني راسينا دي هنا لسوريا. أنا مثال هذا جولاني سوري چیه هذا جولاني خودي هذا كشخاصيا أصلا تنل شامي هذا كبير هيا أو جدواري بوليتيك ده يعني هذا حري مازن حالي حاضر ده السوري كردن راستا حالي يعني جولاني قارب بي كردال السوري حكمة كي شوا سرور بكي أو قناعات عمنا تشتكي ممكنها قالك ناف جولاني ناف برا جولاني وريبريا خسر ده تكلي هنا هيجي دومن أنا مج روجناوانی کجور آگاهیش مرش راگاندن بیست دو اوفیس حسده لشامی هاتیه وکر راستا تشتکی باش يعني حالی يعني تکلیه کهد ناو برا وانا دا ناو برا شامی روبریا شامی یا نوک هاتیه دا مزراندن و هزن سوريا ديمقراطيك ومجلس سوريا ديمقراطيك يعني ولو اوكنينا دجبريه يعني دجبريه كتنتكو والراديكال بواكي راديكال رد بكي ريبريه خسريه ديمقراطيكا باكو رجالات السوريه نزيكايه كولو نينا حتى اسكي حتى جيك تكلي واجهنا انتشتاني قاشكن حتى ايرو قلق جرا هاتنا باهف نقاش واتشو تشيبونا حتى هاتنا سنن خلال هذا ذكرنا دفرده بروبلما كبر جدي خويا لكن فقط بيش أبي شبه أبجي هنا كي بتكليا سوري وريبريا شامية نورا جريدايا عميونا بيش ببينن راستا سر رأي أو أستنجانا هندك دسكوتيش هيا هر وقت خوتان أمرجتان بيدا ولا هوالا كان هيا استبيتان وايد شون لدهاتو دا كرد وتايبت وإداري خوسر دتوانه ويستا سياسية كان يعني لدستوري دهاتو سوريا بكونجينين مالي يعني الكرد السوري هجمارك بر زيدا وخدي سياستك الجورا خدي عزمونك 10 سال 12 سالايا وبرغالك سرور كرنال باك روجات سوريا تناوا جالي كل حرم الدين حمودا هر كسي او برغال بجرانديا خل جورا برغالي بريخستن كديا الجورا برغالي جانا خويا روجانا بريفد بي حالينا اف بويا وقت دنهيمك جالك باش الباكور روجات سوريا اجا جناو شون دبي تشبي يعني كليا ديجي معنا كي باسكر القراءات عمدا ريفابريا حتى شيء تنا بالسري خون نكارين بريارا بدي جبرك بخون ريفابريا كا آزاد ريفابريا كا بسري خويا سر بخويا مهن هزا بغريدايا يعني هبورا كرداوي الور بيغمان مجبورة قبول بكي تو هز نتني هاتشا تو هزكو إيرو النافا سوري دا خوازم کو بشکل که هگامانیا خو بدن مشاندن کو هزا کردان نبینه نمکنه کو کاری به خو بره ببی خل ور بجی بکی حالیلا حتی شجی بی کو کردان لاس بکی بی کو دخواز کردا د قانون بنگهین د بجی بکی آشتیه که ما این د نوبرا اشتباه روجات سوریه و عالیه دی اکو هزه گروه چکتار ادیله سرورن به آوا کرن نممکنه کل وده آرامی یک نوا سوری تمام سوریه دی چه به حالی یعنی تشته کوه مسئله دیار بکی سوری تمامی سوریه روشا باکور روجات سوریه یا حتی شجی ولو ويا ولو يعني كم ويا زيدا إيرو ويا صبا ده أنجام ده وين نشار منكو حكم الريبريا خسار يا باكور روجات سوريا لويد قبول كي حتى ام دكان ويجي وكي ادعاء كي بيجن كي اف تريد ورده جنامني اف نشار كل سوري حموجي بلاف بياري تولسين يعني هاتشا وي تشبكي الهمبر دخوازي كردا كرد بي قرب ان شاء الله بدن قبول كرن اف
بيغمان كرد نترفتاري روشكا شرن وبشرة مخبدن قبول كرن الودري فقط هكا اف اوبسيون بكيفي دوري كرد فيجي نعرفن لبلا يا اساسيين جيبو كردا اوكي دنافا ديالوغ كا تشيكر دا دنافا تكليك الديمقراطيك دا كوكاربي هم هبونا خبدي قبول كرن وسبرغالا خويا كوف 12 سالا الباكور وجرات سوريتي بريبرن في برغالي بريبريا شاميان وبدي قبول كرن بدي بيتوندن بدي رونشتاندن يعني ترجيح ايفا كرد جغيني في تشتكي دينا فكرن فقط هكا اف بي انكار كرن اشتا قوتنا دولتا ترك تف بقري ريبريا شاميان وهيزا خويا لشكري بسر حريما باكور وجرات سوريتي دبي هنجي كرد ودوستنوا كرد ونتوي دي اكل وردجين نشتجيه بدي عصور ارمان عرب نشاركوا بشكل كي خوب باريزن يعني وخوا دهمان دمده بريبريا الشاميرة بدن قبول كرن زور باشا دتين سر رولي دولتي تركيا هر وك خوتان امازوتان پیدا برای ايوا تركيا تا چرا ديك رگري لم ديالوگ و دانستاندنو دوزي كرد يا بروبلما سركه تركيا ذاته قاسي كل باكري كردستاني كرد وترك دناوا آلوزيك مازندنا اف آلوزي دولة ترك براويدي برا علي سوريجي كداوا كردي سوريجي يعني كردك الكوها بالدجمنة تركايا الكودي ريبابريكا لساناوي كردايتي هابي ترك وينا وقت تهديدك ايش خورد بينن وجبوك ويج حولي راكن حتى اينو تشيش دا سيواتي كريو بيغومان ويج اينو شون دجي فينا بكي انا زنان او يعني بيشبيني اما او نايا اري الباكور كردستاني بواجه خاطيه دست بكرن هن نقاش تنكرن لبري اف هي دا آستا اري كرنه يعني اري نكرنا چارەسەری ئاشتیانەیە هێن نەبوویە پێواژێک و بەرەفکار بێ لەسەر باخ وێ تشتێکی بێژێ حاڵین هەکە لێ دێ پێشکەتنێک چێ بێ ئەو وێ تەیسێ وێ دێژی لێ دێژ باندۆرە خۆ بدە نیشاندان فقط دەورەت هاتر قەرەکتێرە وێدا ئەم زانن ئەف 100 ساڵە لە باکوورێ کوردستانê سیاسەتێک بلی کردیە ئەv سیاسەت تەمامەن ji bingehîn dijberiya Kurdayetiyê pêşdibînê dixwaze li Bakurê Rojhilatê Sûrî bê dixwaze li Rojhilatê Kurdistanê bê dixwaze li Bakur bê dixwaze jî li Başûrê Kurdistanê bê her Kurd ji bo dewleta Tirk engela astengeheka mezin tehdîdeka we û pêwîst e ku ji xorê bê rakirin îca Tirk wê çi qasî bibin asteng ji bo ku mafê gelê Kurdê mafê Kurdê Sûriyeyê baê Rojava bibin xwedî mafê xwe bidestxin heta ku karibê wê ji vê re bibe asteng feqet ji bo heteşê me çi got ji bo Tirkiyê ev derbastara Kurd li wir hêzekin hêzeke pir û bandorin warê navnetewî de heta ciyekî hatine naskirin îtîbareke we heye halî Tirk jî heke bixwazin berê xwe bidin Bakur Rojhilatê Sûriyê ev 38 roja misal dîsa rojnavan evalê me kêliyadî agahî ji me re şandin êrîşê wan domin lêberê li hember vê hêzê Qesedê jî berxwedaneke pir dîrokî dinin nîşandan di êrîşeke fiîlî ya dewleta Tirk da li ser Başûr Rojhilatê Sûriyê Rojhilatê Sûriyeyê jî di heman asê de bi hewan çerçevê wê xwe biparêzin xwe li ser piya bigirin yanî ڕاستە ئێستا بە وردی ڕۆژاوا زۆر بە گرانی لەژێر باندۆری هێرشەکانی تورکیادایە بە تایبەت بەنداوی تەشرین بەڕای ئێوە بەنداوی تەشرین بۆ چەتەکان و دەوڵەتی تورک لە چ ئاستێک گرنگە کە لەو ئاستەدا هێرشەکەنە سەری و بەنداوە تشرینê duyemîn bendava herî mezin ya Sûrî de ya li gora ku hata gotin ji me re ragihandin raya giştî dizanî bendav herêmeke gelekî fere bi xwedî dike hem dwarê avê de hem jî dwarê alî enerjiyê de ew bendav bi xwedî dike vêjî Tirkî dewleta Tirkî bi taybet bara me pir dikêşe ji 2012 heta îro hemû êrişê xwe yê ku li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojava dimeşênê esas olarak giraniya xwe dide ser ciyê enerjiyê ciyê ku jiyana civakê gel û miletê nişteciyê wê de dijîn
جیانا و برطرف بکی ایریشی خود سروات رات کی یعنی پێتان وایە جێگایەکی ژۆپۆلیتیکە بێگومان یعنی حرێبا تشتینێ بەنداوە تشتینێ دوێ چەرچێوێتە پڕ گرینگە و دخوازێ ور بگرێکی vê bendavê li hember girê Rojava wekî tehdîdekê weka alaveka weke çekekê bikarbîne ku wana teslim bigirê wexta kêfa wê hat ava bibirê kêfa wan hat ava berdê heta gerek bike barajê vekê gunda û bajara û zeviyê mirovê wê de bin avê de bêlê zarareke mezin bidê wana yanî bi şekrekî weke alavek ja çekekê weke alavek ja şer bikarbîne ji ber wê ji bo pir giring e bêgoma ji bo me jî Kurdê wir jî giring e feqet dewleta Tirk pir giranî dê ser vê lêbelê heta niha qasî ku hêzê qesedê ew derparastina em bawerin ku jina şûn de jî wê karibin li hember êrişê wan biparêzin yanî ڕاستە باشە بەڕێ زەردەشت ئیسرائیل لە بەشێکی سووریایی داگیر کردووە ینی بەوردی دەچینە سەر دۆخی سووریا بەگشتی دروزیەکانیش داوای ناوچەیەکی فیدراڵ بخۆیان دەکەن لە سووریا وەک کورد پێتان وایە ئیسرائیل تا چ ڕادەیەک وەک دروزیەکان لەگەڵ داخوازیەکانی کورد لە ڕۆژاوا خۆی دەگونجێنێت ینی پێتان وایە ئەوە لە بەرژەوەندی کورددایە yani divê pêvajoya tiştek ol rojhilata navîn pêk tên îster li Sûriyê bê îster li Iraqê bê îster li welatekî tê bê li Kudrê bê berev bê bêguman qasî derfeta rîska jî bixweretînê ana misal İsrail hewl dide ku heta ciyekî aslı Sûrî îşgal bike heta ciyekî îşgal jî kiriye ڕاستە dolayısıyla ew xistiye hedef ji xwe re حرێمê bi taybet Sûriyî û paşî gelimperî herêmê dîzaynkirina wê ya ji nû da îhaleyî İsraîl hatiye kirin yani roja maye îro kesek ku ev rist kirtiye ser xwe dewleta İsraîlê ye vê ra işte ji êrişê ser Gazayê dest pê kir ê bi li hember Hemasê û derbasî Lubnanê bû Lubnanê ji derbasî Sûrî bû ana Golan çayê Golanê dîsa dagir kirina hêdî dikeve nava axa Sûrî de jî yanî ku ji destê werê karibê derfet ji bo vê çê bibin bêguman wê gelek ciya îşgal ke wê dagir bike yani İsraîl ji bo vê dewleteka xwedî felsefeyekê wilo û felsefa wê guncava ji bo vê na halîne ama tenê ne ewa di heman demê de ê ku hin hêzek wana bi xwedî dike wana çekdar dike û bi xwe vekirê de nejêrin nava Sûrî de ev jî pêwîst e kom vê jîkê bibînin halîne rewşa Sûrî hinekî rewşeke qîtîk e ne tenê êrişê ser êrişê İsraîlê li ser Sûriyê bi qasî êrişê İsraîlê li ser Sûriyê hene êrişê dewleta tir jî ser Sûriyê hene dolayısıyla yani ev rewşeke pir rastî jî ew heye yani matirsîdar li ser Sûrî heye ev bi xwe re gelek rîskê mezin têne feqet vêva yani vêva paralel derfeta ji bo gelek Kurd tefrîrê îca îş bi Kurdan ve girêdaye têkildara hêza herî mezin ya di Sûrî de Kurdin hêza herî bandor jî keza Kurdin yani denge werin guartin êrişê cuda bên ser Sûrî de bêne pêşxistin divir de Kurd heke duwarê stratejîk de duwarê taktîk de duwarê siyasetê de hin gavê neyînî xelet navêjin ev derfetê ku derketine pêşiya wan ji bo wana wê derfetê pir baş bin feqet heke nekaribin xwe organize bikin di vî alî de risk yani pêwîst e ku wan rîska jî bibîn yani êrişê İsraîlê û ji aliyê jor ve jî êrişê dewleta Tirka jî deman çerçevê de rîska avatikê ji bo gelê Kurd qasî ku derfetana rîsk jî hene yani em vê jî bibîn yani ڕاستە بە هێژمۆنی دەوڵەتی تورکیا لە سووریا ریسک لەسەر کوردان زیاتر دەبێ وەک دوایمین پرسیار داهاتووی سیاسی سووریا بڵکوێ دەڕوات yani dewleta Sûrî jî îro şûn da qenaata min de nema karê bê dewleteka weke berê ev forma qewlo gocareke dî rabê ez ê forma qewlo de xwe ji nû ve dîzayn bikim ev tiştekî nemûkina ji ber ku pir tişt hatin guartin berê her tiştî rejima Baasê rixiya pêra saziyê dewletê
تفرقيا ارتش ويرقيا بوليس ويرقيا بروقراسيه ويرقي انا جنوب دولتك وري افاكرن فقط اف جوهرتن نتني افن دهوان نميدا دناوان نتو وكيم نتوي سوريا دجي فكرك دركت يعني داخواز آزادي دركت پیش اف بودشتكي شنبر حالينا جيرو شوندا مثال باكر رجعت سوريا او جغرافيا چغوي جغرافيا بگنداري چاوا سيا يك اي سوريا حتى سيا يكي زيدتر جغرافيا گلك فرا خبره ود يعني بيشتي في آسي وشون الدولة سوري كو أنا تي جنوب تي خاصن كو ديزاين بكن نممكن كوي بارشي وكبري بكن ناوا الدولة سوري دا وسوري ورقن دولتك نتاو دولات ياكو تاني لسر زمانكي لسر دينكي لسر قولكي يعني لسر مذهبك يعطي دا مزرادن أفنا ممكنة إيمه چبه بيست يعني ممكنة دولتك چاوا چه بي اف الجورا ما يحري الراست كو بيكان بي ومنفعات الدولة منفعات الجالي سوريا بباريزي خسر بروجيها ديمقراطية كونفدرالة ام في بيشت بينن وإيرو حالي حاضر دا اف بروجيه الباكور رجالة سوريا هاتيه شينبر بونجي حالي دا إيرو شناني ام بيجن دولة سوريا كار بجنوب خوك دولتك يصاز بكي أفنا ممكنة إيه تشبه أما بعجب دولتك فدرال دولتك كونفدرال حتى ممكنة كو بارشة بي دولة بارشة بي جبركو براسيج بر تشتي جرين درت كفن حولي مثال علوي دي ريوبريا أنها قبول ناكن يكو هاتيا إيلان كرن درزي قبول ناكن كرد فينا قبول ناكن عربي باكور رجالة سوريا في قبول ناكن آسور خريستياني باكور رجالة سوريا في قبول ناكن دولسينا كس نماج إلو شنا كاري بيجي أمي سوري إن سر آستا بري يا بري يا تحصر وده وفردا أفنا ممكنة ويتشبه أول قورة شرط مرجي تيكوشنا قلاوي ديار بي ام فقط وكا جالي كرد ادعاء ما اوكي ام بروجي خو نتن الباكور الرجلات السورية التوامية السورية بكن برقالك درباستار بي وجيرو شو سوري لقونا بلاني وري شين مركرن اجا ام تكوشينا في كرد و تكوشينا في ماشينن ام البايفين ام بيجن ام في بكن فقط دجبري في تو پروژه دی جالی هزین ناونتویوا یورن بین سپاندن گلو نین سپاندن ام وی نها نکارن تشتکی بیجن نتیجه در نها وا هن جوین ایدی تینکرن دروار پیش روژا وی ولاتی دوی کاربن دخوازن حول دن چه بکن امی ورال پیش ببین يعني فقط سوري وقت دولات نماد دبي سوريا بريا 10,000 daha راستا تقاس سوري وبس سوريا كجدا اما به چه فرما که چا بگری ام پیش بنادیار یا راستا زور سپاس برز ردش علی لگل من بوی الاستودیو برزان برنامه من پیشکش کردن هر شاد بن گفتگۆی ڕووداوەکان ڕوودا و پێشهاتەکان گفتگۆ دەکات. گفتگۆی ڕووداوەکان بەرنامەیەکی سیاسیە هەموو ڕۆژانی چوارشەممە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ پێشکەش دەکرێت. گفتگۆی ڕووداوەکان هەفتانە لەسەر ڕوودا و پێشهاتەکان گفتگۆ دەکات.